Moifo ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsena tsa moraorao ka ho tloloha o le Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihloho tsa tsona ke tsena di a latela. I wanted to come here the very first morning after Congress yesterday, because this is actually where I am most comfortable and most at home, is on the ground in communities, talking to residents. Moetapele e motjha wa Democratic Alliance o se a wetse kgabong letsatsi fela a kene setulong se setjha. I deny in stronger terms that there were firearms that were found under a mattress, under the bed and in the motor vehicle. Kopo ya bili ya lepolesa le kginnwe nakwana mosebetsing sa Jennifer Nkosi e tjhetjhiseditswe morao ho fihlela ka la 20 kgweding ena e hodimo. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. Mopresidente Donald Trump o re sesole sa Amerika se tla kwala motjhophoro wa Hormuz o thibela dikepe tse tswang tse tsamaisang thepa. Moikeboela ke o amohela kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2 le le hae puong ya matso ke na le Chloe e leng Augustine Letlalo. Moetapele e motjha wa Democratic Alliance Gideon Hill-Lewis o re ha qhelele ka thoko kgonahalo ya diphetoho dithong tsa DA tseo e leng karolo ya mmuso. Hill-Lewis o buile le SABC a le Soweto moo a qadileng ka mosebetsi wa ho kopana le baahi ka maikemisetso a ho bua le bona ka ditaba tsa polokeho le phano ya ditshebeletso. O ne a tsheheditswe ke nkgetheng wa bomeyara Johannesburg Helen Zille le moetapele wa bofederale Solly Msimanga. Hill-Lewis o se a qadile ka boikarabelo maemong a matjha a boetapele ba DA mo a buileng ka dintlha tse amanang le hore ho ka nna haeba le diphetoho dithong tsa kabinete. I want us to be absolutely clear and unambiguous about showing that the DA is different from that which we are trying to replace. More ethical, more competent for all people. And we must show that at all times. So I'll be chatting to them a lot, and I'm not going to close the door on any changes, but I'm also I'm not feeling any sense of immediate urgency. I think that we can do a review and we can do a discussion over the coming weeks. Ha bua le baahi ba Soweto letsatsi ka mora ho kgethwa o boletse ha itumetse ka seo moga o tlileng ho se etsa nakong e tlang. Great to be here, and I wanted to come here the very first morning after Congress yesterday, because this is actually where I am most comfortable and most at home, is on the ground in communities, talking to residents, hearing their concerns and their questions, and campaigning for the DA. Moetapele e motjha wa federale Solly Msimang o boletse ha dintlha tsa bohlokwa malebana le bomasepala ba baholo Gauteng e le tukiso ya merero ya motheo ha mmoho le mmuso o sebetsang ka ho phethahala. I think we now need to then move to a space where we move South Africa from where we find it now, where there is depression, where people are lacking hope, into a space where there's hope of a better tomorrow. Ho bonahala ha DA e se e rwalela thapong ka ha ho lebilwe dikgethong tsa makgotla a metse mafelong a selemo. Taba e bakileng dipuo di ana ofela ya phalaphala e mabapi le mopresidente Cyril Ramaphosa e boetse e poaneng ka kgatello e ntjha ya dipolotiki e ntseng e hola parlamenteng. Mokga wa ATM o ngolletse motsamaisi wa dipuisano parlamenteng Thoko Didiza o ipiletsa hore ho tsosoloswe mehato ya ho tlosa mopresidente boemong ba hae. Sena se tla ka mora hore ho lokollwe tlaleho ya IPID e amahanyang bahlanka ba babedi ba ka sehloohong ba sepolesa le diketso tse fosahetseng tse amanang le taba ena. Sephetho sa moraorao le bopaki bo fetileng ke tsona tse etsang ATM e susumetse mehato ya ho tloswa ha mopresidente boemong ba hae. The ATM's request to the Speaker is grounded in a convergence of credible, corroborated evidence which, in our view, meets and exceeds the constitutional threshold for the initiation of impeachment proceedings in terms of Section 89. Kantoro ya motsamaisi wa dipuisano parlamenteng e re e etse taba ena hloko. The National Assembly confirms receipt of the correspondence from the African Transformation Movement. She is currently applying her mind to its contents and will be guided by the Constitution, the rules of the National Assembly, and established parliamentary processes in arriving at any decision. Komiti ya sepolesa parlamenteng le yona e re tla tsepamisetsa maikutlo sephetho sa dipatlisiso tsa IPID. We will obviously follow up and call IPID and the South African Police Service to respond on the implementation of the disciplinary recommendations in the report. Mahloboholo a shebile motsamaisi wa dipuisano parlamenteng hore na o tla tjhella monwana mehato ya ho tloswa mopresidente boemong ba hae.
Lekgotla la Naha la Botjhotjhisi e leng NPA le ikemiseditse ho hlahlela nyewe kgahlano le ba amehang koduweng ya Life Esidimeni. Sena ke ka mora diphuputso tse bileng teng ho latela ho hlokahala ha bakudi ba 144 ba neng ba hloka tlhokomelo e ikgethileng ya kelello pakeng tsa 2015 le 2016. We are looking at charging all the people that were found to have had a stake in the death of all of the 141 people that were died during 2015-2016. At the moment, we are not going to be mentioning names because we have got to then award them the legal decency of having to communicate to them through their lawyers and be able to then give the charges to them, and those charges then are read to them in court. Therefore, their names will be made available at that point. Malapa ba itseki ba mmuso wa mehleng wa apartheid ho tswa Gamaupa ka ntlenyana ho Giyani provinseng ya Limpopo ba ipiletsa hore toka e phethahatswe dilemo tse ka ba 40 ka mora hore baratuwa ba bona ba fanyewe Pretoria ka selemo sa 1986 nakong ya mmuso wa mehleng. Ga matsepanela la ga Mmawasha ba beile kholofelo ya bona go komishini ya go nyakisha melato yeo ya manywago le ya komishini ya nnete le poelano le dipolao tša nakong ya mmušo wa kgatelelo fa o ba latofatšwa ba sego ba lebana le letsogo la molao. Alex Matsepane le motswale wa gagwe Solomon Mmawasha e be le maloko a mokgatlo wa United Democratic Front e le go mokgatlo wa go lwantšhana le mmušo wa hlaolele. Ba lefile ka maphelo a bona ge ba ahlolelwa thapong go la Pretoria Central Prison yeo ga bjale e bitšwa go Kgoši Mampuru wa bobedi le go bolokwa ntle le balapa ke mmušo wa apartheid ka ngwaga wa 1976. Mašaledi a bona a ipolotšwe ka thušo ya mmušo le go tlišwa gae go bolokwa semmušo ngwagola kgweding ya Julai. E kwa re thabile re kgone go boloka banna bagwe le ge e re tšere nako e telele kudu gore re fitlhelele mo re fitlhile ona le kgono. Re bona mmušo o dirile o tala seata mo ile ro ebe le rena fela re bereka se kgone o ya o tšea mašaledi a borena kwa B3 Mamelodi. So ba lekile ka mokgwa ba ka kgonao. Ba re mmušo ga se wa ba fa phumula meogo ge e se fela diranta tše dikete tše 20 lapa ka lapa ya dipeakanyo tša poloko. Be re go potše gore motlho mongwe ba ka re agela like o mongwe wa batho ba mmušo a ile a re tshepisa at least nyana di RDP ya o se bano ba aela ka metseng ba no kgona go bona le gore ao bana ba borena ba ile ba tshwariwa ka nako ile mmušo wa apartheid ba paletše o boya. Kgoro ya toka e re bagolego ba dipolotiki ba 130 ba išutše thapong ka kgolegong ya Kgoši Mampuru magareng ga ngwaga wa 1960 le ngwaga wa 1990. Kgoro e re ba ngwala molawana wa go phumula batswasetlhabelo ba mmušo wa apartheid meogo. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Gamaupa. Moeditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Lepolesa le kginnwe nakwana mosebetsing sa Jennifer Nkosi le tla dula ditlamong hape beke e nngwe. Sena se tla ka morao re kopo ya hae ya go lokollwa ka beile kgutlisetswe morao ho fihlela ka la 20 kgweding ena ye hodimo. Maqwetha a hae a nganga ka hore diqoso kgahlano le yena ke mashano fela. Lepolesa le kginnwe nakwana mosebetsing sa Jennifer Nkosi le re ha lena molato diqosong tse kgahlano le yena. O boetse a latola hore o tlotse molao wa taolo ya dithunya ka mora hore mapolesa a hlalosa hore a fumane dithunya tse supileng tse nang le lengolo la tumello tseo e leng tsa hae. I deny in stronger terms that there were firearms that were found under a mattress, under the bed and in the motor vehicle, as all the firearms that were taken by the members of South African Police Services were all in the safe that is mounted in the wall of my house. Empa mmuso o setlaletse ntlheng ya hore Nkosi o ile a iba le monyetla wa go kgutlisa thepa ya mmuso ha ntse a kginnwe nakwana mosebetsing. The applicant was given an opportunity to return all state property during the notice of his suspension from the South African Police Service, and yet he opted to retain some of the state property. Therefore, his conduct amounts to defeating the ends of justice. Mmuso o tswetse pele ka le reng Nkosi o ile a pata ditokete ka tlung ya hae e nngwe ke ya dilemo tse 10 go ferekanya dipatlisiso tsa ditlolo tsa molao. The evidence demonstrates that the applicant is not working alone,
in defeating and obstructing the course of justice. That is assisted by other officers who are not suspended from the SAPS. Should he be released on bail, he will continue in defeating and obstructing the further investigation on this matter. Kopo ya beili e tla mamelwa hape ka la 20 kgweding ena e hodimo. Ho sa le jwalo NPA e re Sotheni o ile a rera polao ya Marius van der Merwe le batho ba bang. E re Sotheni o ne a sa tsebe mofu hantle ka nako ya polao. Ha jwale Sotheni o na le leqotha le leng. On the previous occasion there was also an altercation where client indicated that he had not instructed him, but be that as it may, he's on record. We do have communication that he requests to be excused. I've handed up to court a power of attorney that confirms that the intention of the accused before court is to have a different legal representative. On that premise, Your Worship, I will ask the court to accept his withdrawal in absentia. Botjhotjhisi bo re bo tla fa moifo wa maqwetha Sotheni ditokomane tsohle. We did discuss, the state will make available the statement that the accused made to the police and something else. And the charge sheet, yes, and also the copy of the charge sheet to the defense. Sotheni o boetse a qoswa ka sethunya se se molaong le dikutlo. Nyewe ena e fetiseditswe lekgotleng la lebatowa bakeng sa kopo ya ho lokollwa ka beili. Re ntse re le tsa makgotla a dinyewe re fumana hore ba lelapa la lepolesa le ileng la bolawa ha mmoho le baahi ba bang ba bararo ka Lwetse ka selemo sa 2024 ba re ho phethelwa ha nyewe le ho tseba nnete ho tla ba tlisetsa kgotso. Sena se tla ka morao hore mapolesa a robong a hlahile lekgotleng la dinyewe la Mastrata wa Belfontein provinseng ya Free State kajeno ka qoso ya polao ya batho ba bane. Ho tshwarwa ha bahlanka ba sepolesa Belfontein ho se ile baahi ba ena le maikutlo a fapaneng mme ho tsosa dingongoreo ha ba bang ba ngongoreiswa ke kgaello ya sepolesa ba bang ba re ba lahlehetswe ke tshepo ba bua ka moo sepolesa se hlolehileng ho rarolla dinyewe tse ngata. Nna ke le moahi ne ke le wa reti fela ke ipotsa hore na jwale re lo bula case hona maponesa ao le ka nnete le modimo stress sa ka ke sona seo ba nna ka nnete ha ke sa ba tshepa ho hang ho tu ke mona mo diketsahalo tsa Lwetse 2024 di etsaetseng teng mme ho hlaloswa ha esale ho tloa ka nako eo ntluena e sala e le jwalo ho ba malapa tsatsile le ba hopotsa tahlehelo ba lelapa la habo Constable Mojalefa Borole ba re ba ntse ba thefutswe haholo ke lefu la hae. Re le family re hloka ho fola ke re hloka yona justice eo mara ke nana di 26 tse ha di hole haholo re tla leka ho mamella empa fela e sile ba bangata ba kula especially mme wa ka. NPA e re diphuputso di se di le pheletsong ke ka ho e sa emang kgahlano le hore ba qoswa ba lokollwe ka beili. Ho ya ka rona dipatliso tsa rona di felletse ke ka hona re nkileng qeto a ntse re sebetsa le ba botjhotjhisi hore ho be le maponesa a tshwarwang ba ra tseba hore dokete e lo ya ko diofising tse kgolo tsa NPA re se re tla utlwa hore bona ba dumela le rona re nyewe efe bopaki bo inafo mo casing kapa jwang. Botjhotjhisi bo re diqoso tse di maemong a hore e bang ba qosuwa ba ka fumanwa ba le molato ba tlo tobana le ho hlolwa tjhankaneng bophelo bohle ba bona. Ba qosuwa ba ikanne hore ba tla ikamahanya le dipehelo tsa ho lokollwa ka beili. Makgala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC, Belfontein. Moire boela go amohela gasonyena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le hae jwale re fetela matjhabeng. Amerika e phatlalatsa ha e tla kwala dikgoro tsa Iran ho potoloha le motjhophoro wa Hormuz e le moo ho fetang dikepe tsa ole ho ile ho fepela dinaha tse fapaneng. Mohato ona o latela ho nyopa ha ditherisano pakeng tsa Amerika le Iran tse neng di tshwaretswe Islamabad ba naheng ya Pakistan mafelong a beke. Phatlalatso ena ya Trump e amme theko ya ole e tala moo e leng ka hodimo ho didolara tse 100 tsa Amerika. Le ha ditlaleho di bolela ha ditherisano tsa kgoso ntweng ya Amerika, Israel le Iran e seng inkile dibeke tse tsheletseng e sa atleha, Trump yona o re di tsamaile hantle moo ho bile le ditumellano dintlheng tse itseng. Iran e qosa Amerika ka ho nyopa ha ditherisano tsena, mme Trump o re mohato o tlang ho latela ke ho kwala Strait of Hormuz. What we notice and what we see and what I think is
maybe my idea, maybe not. I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. Jwalo ka America e batla ho laola ho phalla ha tsamaiso ya thepa Strait of Hormuz ho kenyeletswa oli le manyolo, seo se tla fokotsa boima mebarakeng. Le ha empa ho le jwalo ha o bona le se tla atleha ka ha Iran e le yona e taolong. Afrika Borwa e tla utlwa boima haholo dithekong tsa mafura. If this escalates and becomes not just a ceasefire and the Hormuz Strait of Hormuz issue, if it escalates to another bout of war and bombardments and missiles and occupations and counterattacks by the Iranian regime to the region, threatening or damaging the oil facilities and movement, then the oil price will go much higher and the instability will return into the energy market and, as importantly, to the financial markets, which is as important for many investors and many emerging economies such as South Africa. Abedini ore e bantwa intse e tswela pele Afrika Borwa e lebelle ho nyoloha ha inflation e tlang ho ama sekgahla sa tswala. Ha re khutla matjhabeng re fetela provinseng ya Northern Cape. Seboka sa matsatsi a mararo sa matsete le mesebetsi se qadile ka jeno Kimberley. Seboka sena se qadile ka ho thakgolwa ha dikgwebo tse fumaneng dithuso tsa ditjhelete ho tswa letloleng le tshetsang dikgwebo tsa batho ba batsho ka tjhelete e ka hodimo ho diranta tse dimilione tse 300. Ho thakgotswe dikgwebo tse 8 mme dikgwebo tsena di qadile ka khiro ya basebetsi ebile di kgatha tema e matla kgolong ya moruo. Iren Est eo e leng sebaka sa bodulo le sa dikopano tsa baeti Kimberley ke kgwebo e theilweng ke batjha ba batho ba batsho eo ileng ya fumana tshehetso ya ditjhelete tse balwang ho dimilione tsa diranta ho tswa ho letlole la naha la botsetedi le mmuso wa Northern Cape. This funding really will help boost us to the place. Because of our industry, we have an advantage of having permanent, temporary and casual staff based on the magnitude of the event. And so this will help boost our current capacity from around 20 to 25 right up till about 50, based on the different size of events that we are busy currently doing. Letlole lena le re le se le tsetetse dikhamphaneng tse 8 tsa Kimberley mme di se di theile mesebetsi e 229. We invest in businesses, we want to see economic growth, we want to see job creation, we want to see young people. And I think this business at Eden Est, where we are in now, owned by 2 young people below 35 years who have the zeal, who are actually employing other young people, who are actually making a difference in tourism in the Northern Cape province. Morero wa letsholo lena ke ho thusa bahwebi ba ntseng ba thuthuwa molemong wa kgolo ya moruo wa province. Jwala re hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabolo tsona di ya sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e newe ba ka $100 barrel. Sena se tla ka mora ditherisano tsa kgotso pakeng tsa Amerika le Iran tse sa fihlellang sephetho se ananelwang ke mahlakore ka bobedi. Muyo ko kopanya le rona ho social media ka ha re a fumaneha ho Facebook ka SABC Ditaba, X ke @SABC_dikgang, le ho phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ka @SABC Ditaba. Se le ba le bo ha ditaba hape kanaleng ya rona ya SABC le hae ho SABC Plus. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Bolepi bja latela ka lefu motaung. Ke o taba.
se di sengwana makele ba boimadume ho tsa bole sempa ka jano hlokomele hore pula tse matla tsa di khomone ba thutla lebelo hona ka ba batho tla jalo boholo ba Freestata di akaretsa hona boholo ba Gauteng sentse ke salwa hona ka Mpumalanga o tla jalo hore ka Thekong empa re shebile bua le ho le teng ho hlokomele fela itlebele pula tse bobebe ka thoko ho mabopo ho se tsoba fela moya e sa enkai pula tse matla di hanele hona boholo ba Freestata sentse di tla jalo hore ka batho sentse ke salwa ka hore Pieterse Mamelodi di tse kgethileng ka haro Johannesburg empa le bua le teng ho hlokomele hore fela e tla be pula tse sa enkai ka thoko ho mabopo le se butla fela hona ka ro kapa bophirima le hona ka ro kapa shabela ha pula tse boletseng ba probably ba tse hlokomedisa hore ha le boholo ba karola e ka pula shabela hona o tla hlo ho lebelle pula tsena tse matla tse agang ka hare mahadima a kotsi o akaretsa boholo ba Freestata sentse ke sabela hona ka haro Mafikeng ho se ke fara hona ka Pieterse Mamelodi ho tla jala ka haro Richards Bay le ho sane ho hlokomela pula tse matla di tla hanele hona boholo ba Freestata ho akaretsa hona ka Richards Bay empa se bule ka Pieterse Mamelodi ha pula tse boletseng a se shebile hore kgate mahloke di la sa maoto bolo ba Gauteng ho hlokomela fela ka mafatsana e jeleng ka duma o tla hlo phole boholo ba dikgadi di kaudingwana fela ho mashome a mabedi a shebile Pieterse Mamelodi dikgadi di fitla fela ho mashome a mabedi a metso e meraro ka fela ra bala ka thaka haro Limpopo le teng ho hlokomela hore ka maru mona le maneng le mafatsana fela a itshile Mesila e tla hlitshise le hona ha esale ho hona ka re phara borwa ho tla utshise hona ha esale dikgadi di fitla fela ho mashome a mararo a metso o le mong ka fela shebile ka Carolina hona ka mashishing o tla jwala hona ka Emalahleni ka mafatsana fela a itshileng a duma le teng dikgadi di kaudingwana fela ho mashome a mabedi a metso e mmedi ka fela shebile ka Standerton le hona ka Secunda le teng o tla hlophole dikgadi di fitla fela ho mashome a mabedi ka fela boholo ba KwaZulu-Natal ke dipula tsa ha esale re shebile hona ka re o le dikgadi le hona ka Sletbe di fitla fela ho mashome a mararo ho pakang hore ho tla hlotshise hona ha esale a re shebile hona ka hore kapa botjhabela Komane le hona ka Malatswae le teng ho tla hlophole dikgadi di fitla fela ho mashome a mabedi a metso e mehlano ka fela re shebile hona ka Nojoli ho tla hlotshise dikgadi di fitla ho mashome a mararo a metso e mene ka fela re shebile hona ka hare ho kapa Bophirima o tsoreme le hona ka Freestata le teng tla hlotshise dikgadi di fitla fela ho mashome a mararo ka fela re shebile hona boholo ba kapa le bua ho tamile teng ho hlokomela re tla hlotshise a Pintene tse ke sala hona ka re Kumane le teng tla hlotshise dikgadi di fitla fela ho mashome a mararo ka fela boholo ba Freestata le teng ka dipula mona le mane le teng hlokomela re tla ho hipholole fela ho sa enka Kroonstad Bloemfontein Masekola Rensweleleng le teng dikgadi di fitla fela ho mashome a mabedi a metso e mehlano ka fela Wepener le Letamong la Garipe o hlokomela re tla hlotshisa fela hitekana tse dikgadi di fitla ho mashome a mabedi ka fela a re shebile hore balakatha hona ka North-West Ottosdal Mafikeng o tla sentse ke shebile hona ka Swaziland salwa hona ka Tosca o hlokomela re tla tshel fela ho hitekana tseng ka Taung le hona ka Vryburg ho tshisa fela ho sa enka bo bitsapile pele kalo ai be e tsogotso